La kuletithelo kufuna impela ngathi ukuthi ngokuhlala kwami iyancipha imisebenzi enyama iyakhula thelo tikamoya angeke ngize ngitibale ukuthi dingani lesetikimi kakhulu ukuthi nje mina ngijabule lapha ukuhle lapha kuJehova kukholwa kuyadecorate wena nikwenze umfuze Jesu bantu babone Jesu la babalizi nezinenge abazibona la kuwe esikhathini esiningi ukuthi mina nginesithelo sekhona nalesi sithelo sekhona ngina 3 akuvami kuba kanjalo uma sigcina imiyalo yakhe siba ngabathandekayo bese uyakwazi sicelayo thina singakakuceli bese asinikeze kona thina singaqala ukusho ukuthi mina ngifuna lo yena ngicabangele ngaliphambili la ingakho iBhayibheli lithi uma sihlala kuJesu noJesu ehlala kithi yilapho ke kuvela ithelo according to Galatians chapter 5 ilapho kubalwa khona lezithelo ezivelako kubala uthando kubala ukuthula kubala ukujabula zonke lezo zithelo zivela kumuntu ohleli kuye uJesu. Siyabonga ke kakhulu bakwethu ngiyakholwa ukuthi sonke njengoba sikhona la laba kulabo labakhona ngiyakholwa ukuthi bajabulile kuba khona kulendzawo kuhle ke ukuthi njengoba sikhona laba kwethu nakunombuzo njengoba naba bahleli ake ubabuke nawe haleluya kuze uphuma la kulendzawo unempendulo uthi ubuyela ngoba la sihlangene nje kunebantu abasha bakubobhetali kunebantu abasha base-Ermelo kunebantu abasha base-Kanyamazane kunebantu abasha base-Nhlazatshe kunebantu abasha base-Dumbe sikhona nje lana abakhona lapha iTrikifu sihlangene nje njengoba ke sihlangene la bathandekayo ngiyo lenza abafundisi ngabe nithini ngayo bakwethu umuntu omusha angakhona impela kuhlala nakulesikhathi lesinje bafundisi ake lichaze lenzaba lihlahlele kubantu abasha labantu bakhona phakathi kwethu labanye basemakhaya ngathi nje athandekayo sisayiqala siyathanda ukumbonga uNkulunkulu ngoba konke kwenziwa ngezwi likaNkulunkulu eseshunyayelwe umuntu omusha noma umntwana kaNkulunkulu iBhayibheli lithi okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka njengoba sithe wathalala sizoxoxa le ndaba sikhuluma ngeqiniso elivela lisekelwa yizwi likaNkulunkulu ukuthi umuntu uyahlatshwa yizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu ambizele ekukholweni uma esefikile ekukholweni uhlaliswa phasi aqhazelwe izwi njengokusho kaMateyu uJesu uma ethi hambani ezizweni zonke nishumayele ivangeli qede nibafundise ukugcina konke asiyale ngakho uma efundiswa izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu unamandla umgcwalisa ngamandla kaMoya oNgcwele akwazi ukuyiphila impilo yensindiso kuyahlaleka kuJesu kusho izwi amen njengoba sekasho umfundisi uZulu engingagcizelela mina izwi lenkosi esilifundayo kuyo lencwadi kaJohane uma uJesu esevalelisa utshela abazalwane abashiya abaphathi ivangeli ukuthi akwanele ukuthi bathi bayakholwa inkosi uJesu futhi angeke kuze kwenzeke ukuthi lokho kufunwa nguNkulunkulu wakhona ukukwenza bona bebodwa ngokwemvelo yabo kodwa into ayibekayo uthi hlalani kuJesu uthi hlalani kimi nami ngizohlala kini umuntu angeke akhona ukuzithela izithelo ngokwakhe kodwa kuphela uma ehlezi kulomvini onguye uJesu ngamanye amazwi isicubulo bathandekayo
sokuthi uphile impilo oyifuna efunwa nguNkulunkulu ukumamukela uJesu. Umamukele njengenkosi nomsindisi wakho. Ubese uyadlula ke uhlala kuye. Uma kuthi wahlala kuye akushiwo ukuthi ucoshame. Akushiwo ukuthi wenze ngoba mhlambe senginabazalwane. Ngiyakhumbula ukuthi kanje mina ngingumzalwane. Kodwa uba uhlala kuJesu 24/7. Imizindlo yakho yemicabango ibe kuJesu. Ukumbheka ubuhle bakhe yiko okuzokwenza ukuthi kutshintshe isimo sakho sangaphakathi, kukwenze ukuthi phila impilo efunwa nguNkulunkulu. Bese bayabona abantu ophila phakathi kwabo bayamdumisa uNkulunkulu. Esikwenzayo bathandekayo asikwenzi ngoba sizenzela, kodwa ukuthi thina kuthathwe udumo kithi lumikiswe kuye. Uthi uJohane kwangamina ngingancipha akhule yena. Manje yiloko bathandekayo ukuthi singabazalwane kwangabe singancipha ekwenzeni kwethu, kodwa kukhulu uJesu angaphakathi kwethu asize abantu bese liyahamba udumo lubuyela kumnikazi. Amen. Uzalwane cishe umulaleli emphasis enkulu iba sekutheni la iqala khona yonke into yokuhlala kuJesu. Iqala ngokuthi umuntu amazi uJesu njengenkosi nomsindisi, kube nalobo budlelwane phakathi komuntu noJesu esaphila kulomhlaba. Bese ke sekuzaleka le ndaba yokuthi lo omamukela uJesu onobudlelwane naye abese abangumzalwane ohlala kuye uJesu, abe ngumzalwane onobudlelwane obujulile nobujule kuKristu Jesu ahlezi kuye. Izwi likaNkulunkulu bazalwane uma sifunda lithi manje umzalwane angeke njengegatsha athele ithelo ngokwakhe. Phela ithelo zivela uma umzalwane ahleli kuJesu, yilapho khona kuvela iy'thelo ezibonakalisa lokho ukuthi unobudlelwane obuqinile nobudlelwane obujulile noJesu ezumsindisi wakhe. Hayi siyabonga kakhulu bafundisi. Iyevakala lenzaba ngalendlela niyibeka ngayo. Ngalamanye amagama lo muntu umelwe ukuthi ahlale kulo Jesu, aphile kuye lo Jesu, nalo Jesu yakusiyaphilelana. Lo muntu uyaphila kuJesu na Jesu uyaphila kulo muntu omusha. Nisho njalo bafundisi lokuthi lo muntu omusha uphila kuJesu na Jesu aphile kulo muntu omusha. Ngalamanye amagama bafundisi lenzaba yetithelo ke ivelaphi lapho la ekuhlaleni. Ningayichaza nithi nje bafundisi bami uma nje ungathi nje nangu lo muntu impela uyaliva leli verse lelifundzako lapha kulo Johane 15 lokuthi asithele tithelo. Kodwa manje lo muntu usalela emuva ukuthi ngabe ukhulunywa ngethele mahabhula or ikhulunywa ngani? Khulunywa ngani bafundisa? Seniyichaze nje, nisichazele sibantu abasha nalo lo lapha ekhaya longekho la atoyichaza naye lenzaba ukuthi ayikhona ngivile. Indaba yokukholwa kuJesu ayisuki emlonyeni kuphela. Ngelinye ilanga indoda enkulu ikhuluma noJesu uma ethi umuntu kungenzeke uma engazalwanga ngokusha. Okusho ukuthi uNkulunkulu omenzayo umuntu uma emamukela. Uma athi akwenzeki ngaphandle ukuthi azalwe kabusha, uyabuza ukuthi ngani. Uyabekisa ke uJesu uthi ngomoya noma uzalwa ngokuthi abhajatiswe, azalwe kabusha umuntu wakudala lo waqala afe bese kuphila umuntu omusha. So uma umuntu elamukela ivangeli, emamukela uJesu njengenkosi, okwakhe kuyema kungasasebenzi noma kuyafa, ngoba lo Jesu wafa
waphinde wavuka. Uthi ekuvukeni kwakhe ngiphiwe amandla emhlabeni nasezulwini. Uma wamukela Jesu umamukela enamandla ukuthi ayehlule impilo yakho. Imikhuba nezinto ezazenzeka kuwe uJesu mesefike kuwe kuyazenzakalela, uyakwazi kule ukumehlula umuntu aphume ebumnyameni abese uqala ukuphila impilo esobala bonke abantu babone. Njengoba lisho izwi lapha uJesu ekhuluma ngeyithelo nangamagatsha nangomvini ku chapter 15 kumvangeli uJohane uthi igatsha lingethele izithelo ngokwalo kuphela uma lehlala emvinini. Uthi mina ngingumvini owona wona, okusho ukuthi izwe lonke abantu abasha liyokwazi ukuthela izithelo uma lihlezi kulomvini onguJesu. Yena unamandla. Uthi bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ukuthi umntwana kaNkulunkulu uwamukela Jesu angene kuwe, akangeni yedwa, ungena namandla akhe, angene nomoya kaNkulunkulu. Athi first act nine niyoba ngofakazi bami emhlabeni wonke. Ufakaza ngoba umoya kaNkulunkulu wehlela kuwe bese wena uba ufakazi. Izinto esezenzeka kuwe zenzeka ngoba umoya kaNkulunkulu ukuwe. Yiyo le ndaba uzophila impilo esobala kube nezithelo abantu abazibonayo ngempilo yakho. Uba ngukukhanya ngoba Jesu uphila ngaphakathi kwakho. Uyena ofakazayo ukuthi wena umntwana wakhe, wena kuphela uhlala kuye, yena bese wenza umsebenzi. Uma ufunda kuye lo John 15 ufunda kulo verse 14 uthi ningabahlobo bami uma nenza lokhu mina enginiyala ngakho. Okungukuthi kungumyalo kaJesu uma ekulanda esonweni. Uma ufunda kulo verse 16 uthi azange nina ningikhethe kodwa mina nginikhethile ukuthi nina ukulandwa komuntu alandwe ezonweni ulandelwa ukuthi azothela izithelo. Kungumyalo kaJesu. Manje kubizwa kumuntu ukuthi uma ahleze emvinini njengoba ubuzile emfundisi ukuthi thelwa ama-aphula noma kuthelwa ini. Uma uhlezi kuJesu kunezithelo ezizosho ukuthi wena uphila kuJesu. Uma kukhulunywa ngesihlahla esitshalwe ngasemfuleni lithi iBhayibheli siyathela ubusika nehlobo ngoba siyamunca amanzi, siwamunca lapha emfuleni. Manje nomntwana kaNkulunkulu ohlezi kuJesu ufanele ukuthi impilo yakhe yakomoya inabe kuJesu. Ithi isinabile ibese iyaveza ubuJesu obuphakathi kwakhe. Njoba ngisho ukuthi akufanele ukuthi kungaphili umfundisi noma kuphila umzalwane noma uma somamukele yena ungeke kuphile ngendlela yesonto. Yebo yinhle iconstitution yesonto futhi ibalulekile. Uma ufunda iBhayibheli lithi umthetho lo ushayelwa izaphula mthetho. Kodwa uma uhlezi kuJesu leli alisebenzi ngoba uzothi mawuhlezi kuye yena kusho yena ukuthi phila kanje bese wena wenza lokhu uJesu akushoyo. Ngikhulunyiswa yilokhu ukuthi empilweni ngifuna ukulingisa umfundisi Kinini, ngifuna ukulingisa umfundisi uZulu. Ayisebenzi kanjalo kodwa uma ungena emvinini uJesu utshela wena ukuthi phila kanje, atshele loya athi phila kanje. Uma zihlangana lezinto zihlangana ubuNkulunkulu obupheleleyo njengokusho kwakhe athi mina noBaba sindawonye siyehla sihlale kumuntu. Umuntu mayehlezi kuba manje kubiza kumuntu ukuthi uyafuna ukuhlala noBaba uNkulunkulu, ahlale neNkosi uJesu, ahlale noMoya Ingcwele. Uma esekwenza lokho ubuthathu bezulu uyehla kumuntu
bese kuvela izithelo ezifunwa uNkulunkulu. Ndibazalwane ngoba ngeke kwenzeke ukuthi uJesu ahlale emntwini but impilo isale injengoba injalo. Kodwa njalo uJesu uma afika empilweni yomuntu kunezinto ayitholayo zikuye zingxenye yempilo yakhe. But uma kufika uJesu ngoba uJesu iBhayibheli lithi uma esefikile empilweni yomuntu kuba ne-turnaround, kuba nokuguquka kwesimo impilo sakhe. Ingakho ke iBhayibheli lithi uma sihlala kuJesu noJesu ehlala kithi yilapho ke kuvela izithelo. According to Galatians chapter 5 ilapho kubalwa khona lezithelo ezivelako, kubala uthando, kubala ukuthula, kubala ukujabula. Zonke lezo zithelo zivela kumuntu ohleli kuye uJesu. Uma ngabe iBhayibheli noma uJesu akhuluma ngokuhlala kuye, usho ukuba nobudlelwane obujulile nobuqinileyo kanye noJesu. Uma kukhulunywa ngokuthi uJesu uthi anisebona nje abafundi kodwa seningabahlobo bami. Ngamanye amagama yabona ubuhlobo sebujule lokho ukuthi manje abasasizo izihambi sebangabahlobo. Ukuhlala kuJesu ke sekuneyithelo ke izinto ezidlekayo, izinto ezibonakalako, izinto abantu abazibona kuloyo mzalwane noma kuloyo kholwabo zibadonsele kuJesu ngoba kuyizithelo eziwukuthula, eziwukujabula, eziwuthando. Okubalekile bazalwane ukuthi uJesu kunale phathi la asho khona athi ngaphandle kwami ningenze lutho, ukuthi aziziveleli ngokwazo kodwa zivezwa ukuthi umuntu uhlale kuJesu. Ngamanye amagama uba nesikhathi naNkulunkulu, abe nesikhathi naJesu emthandazweni, abe nesikhathi naNkulunkulu afunda izwi likaNkulunkulu, abe nesikhathi naNkulunkulu ahlanganyela nabazalwane. Ngoba ukuhlala kuJesu bazalwane kusho zonke lezo zinto zihlangene. Yizo-ke lezi zinto ezenza umehluko kuloyo omamukela uJesu. Inkosi Nkosi. Amen. Amen. Iyevakala abafundisi niyayihlahlela. Manje ilake bafundisi ukuthi uthi ke Jesu uma ligatsha lingethele izithelo uthi liyakunqunywa liphoswe emlilweni. Ufuna lapho nakhona abafundisi nimanene endlule sive sibantu abasha silalele kokuthi njengoba naku nami phela ngithi ngikhona ngimvile sisimida nakashoko kokuthi angisengabi ngisesondweni, ngabi ngathi ngihlete esondweni, ngathi sokuphelele kanjalo. Ngifuna lokuva lokuthi sengibona njani, sibona njani sine bantu abasha bafundisi ukuthi manje ngingahle ngibe ngileli gatsha lelingaphoswa emlilweni. Ngoba bafundisi sikhona la nje ngiyakholwa lokuthi sonke sifuna kulunga, silalele nje ngoba sifuna kulunga nokulungisiswa la kule ndlela yokukholwa. Ngifuna nami phela ukuthi nginangihledi kulo Jesu ngive ukuthi impela ngihledi kuJesu. Manje ke indzaba lenkulu nayi kokuthi sengidibona njani ukuthi kungahle kwendeke ukuthi ngileli khatsha lekufuna lophoswa lapha emlilweni. Indaba yokukholwa ngoba indaba iqala la umuntu elizwa khona izwi likaNkulunkulu. Uma ulizwa izwi likaNkulunkulu liyaphila linamandla. Bathe balikhulumelayo lihlaba lihlukanise izizinto zomuntu. Limfika izwi likaNkulunkulu esezintweni zakhe, ephila ngendlela athanda ngayo. Alizwe izwi uma lishunyayelwa bese liyayihlaba inhliziyo zakhe. Uma limhlaba limkhombisa amaphutha akhe, limkhombisa imikhuba yobumnyama esempilweni yakhe. Azisole bese uyaphenduka afuna indlela ukuthi ngaphuma kanjani la.
bese uhlaliswa phasi afundisa ukuthi uma sewuphendukile uzinikele kuJesu uthi indlela yokusinda ikhona ayifune le ndlela ukuphuma emkhubeni bese uyafundiswa ke ukuthi uma sewumamukele Jesu uthi omvumayo phambi kwabantu lapha encwadini yeRoma chapter 10 kukhuluma ngomuntu osindiswayo ukuthi angasindiswa kanjani uselizwile izwi kaNkulunkulu la ihlaba impilo yakhe so ufuna indlela tingasizakala kanjani uthi uma uzivuma izono zakho yena ulungile ukuba akuthethelele athi 1 John ngale kumpostoli chapter 1 umuqale verse 6 uya ku verse 8 uma sithi asinasono siyasikhohlisa neqiniso alikho kithi kodwa uma sizivuma ulungile uthembekile ukuba asithethelele aphinda adlule asihlambulule kukho konke ukungalungi lo umsebenzi okumthethelela umuntu maqede bese uqala lo msebenzi ngoba ivangeli limthola umuntu emanikiniki limthola oniwe omnye limthole semkhubeni emibi engathandwa ngabantu bese malifika ivangeli liba ngukukhala lingena kumuntu kubale kubumnyama kuthethe ubumnyama kungene ukukhala abese uyaqala manje esefundisekile izwi likaNkulunkulu elifunda futhi efundiswa bese imikhuba yobumnyama uyayibona abese uyeza ukuthi uNkulunkulu ufuna yena aphile kanjani bese ke uyaqala manje ukuphila impilo efuna uNkulunkulu ngoba uyakhuluma ezwini lakhe nomoya ongcwele osinikeza amandla okudeda ebubini sibe ngabantu ngoba uma sesilamukela ivangeli siba ngabantu abathandeka kuNkulunkulu sithandeka kanjani silandela lokhu akushoyo ezwini lakhe ene uma sawulizwile izwi kaNkulunkulu likunikeza amandla kufana nento embi enyanyekayo uba namehlo amphulekile nengqondo yashintsha yonke into bekade uyenza ngenxa yokuthi usuphendukile izinto zibona ngamanye amehlo uzilahla ngoba zikwehlukanisa naNkulunkulu manje mase uhlangana naye lemikhuba obumnyama iyazidilikela sewuqala ukuphila impilo ezothandeka kuNkulunkulu uma ufunda izwi incwadi yabaseKorinte besibili uchapter 5 uma ufunda lapha evesini lika 15 kunamazwi lapha athi okwaqala kwedlulile bheka sekuvela okusha athi umechubeka lapha athi nina ke ngoba seniphendule laba ngabantwana bakaNkulunkulu seningamanxusa unxusa kanjani ke la ngamanye amagama usuzophila impilo abantu abazoyibona abantu bazofakaza ngale ngizothi ngezenzo osuzenza ngoba awuseyena loya sewuzele kabusha ungumntwana kaNkulunkulu ngamanye amagama impilo yakho seyamfuza Jesu athi Paul ngilingiseni ngoba mina ngilingisa uKristu lento yenzeka la ngoba phela sewungumhlobo wakhe sewulandela yena lamandla okuvuka kakho kwabafileyo athi bheka ngiphiwa amandla emhlabeni ayibo abantu abasha bayakhona ukuyiphila impilo engcwele nefuza uJesu ngenxa yokuba Jesu bamamukele uphila kubo ayafundiswa lamandla okuphuma ezoneni umlingise Jesu kwenziwa ivangeli ngoba linamandla liyaphila Jesus athi nikelani lo mzimba awube ngumnikelo ophilile othandeka kuNkulunkulu bese kuba ngokukhonza kwenu kokuqonda uthi ke uma ke seninike nikelani lemizimba ngamanye amazwi uma unikela umzimba wakho kuwe uyazi angeke wanikela kumuntu ongamethembi siyakuye ngoba abathandekayo sinikwe yena athi uPaula alikhe elinye igama elinikiwe ebantwini esimele ukusinda ngayo ngisho nakulemvelo yethu nakathi yena ngiyayituba nalenyama yami ukuze mina ngikwazi ukushumayela abanye ngingaliwa ukuze izithelo bazalwane zikhona ukuthela funa sihluphe ngalenyama yethu yemvelo
ngokulifunda izwi lenkosi. Uma silifunda bazalwane liyaguquka. Lengqondo yethu iyashintsha bazalwane. Uyizwe le ncwadi athi kuJoshua yidla lomkhulu uyadliwa bathandekayo. Impilo yekholwa elifuna ukusizakala nokuthi lime phambi kwaNkulunkulu lingenawo amahloni ukuma phambi kwaNkulunkulu ukuthi lidle lomkhulu. Uma seliudlile kunamazwi athi namhlanje uma nilizwa izwi lakhe maningayenzi likhuni inhliziyo ukuze silahlekelwe impilo yokukholwa bazalwane kungoba lithi likhuluma sifuna ukulisebenzisa ngendlela ehambisana nentando yethu bese sengiyasho ukuthi ingane esontweni lethu bakhona bakwenzayo lokho libe lishilo lona ukuthi wena phuma kibo. Ngiyamthanda uAbraham uma athi kuye uNkulunkulu esihlotsheni emndenini nasesizweni sakhe phuma uyezwene ngikisi uphuma akazi ukuthi uyapi kodwa uwethemba izwi lalona omtshelele indaba ukuthi uma uphumile mina ngizobe nginawe ngizokubusisa ngikwenza isizwe. Nathi bantwana benkosi uNkulunkulu uthi asithele izithelo zethu sizithola emvinini onguKristu Jesu ukuze kuthi nase sikwenza esikwenzayo asigcini bathandekayo kulelizwe nokuthi kushiwe ukuthi loya umzalwane kusho labantu abangaphandle kuphela kodwa siya naphambi kukaNkulunkulu ukuthi siyolanda ukuthi sazithela yini lezithelo ebezifuna uNkulunkulu la kulelizwe siphila kilo. Amen. Uthi ke bazalwane uJesu uma unaka la kulo chapter 15 kaJohane verse 2 uthi ilelo nalelo gatsha elikini elingatheli izithelo uyalisusa. Bese iphathi yesibili yalo verse 2 ithi ilelo nalelo gatsha elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Jesus. Lamagama ayagcizeleleka lawa athi kuba lithele kakhulu ngoba injongo enkulu ukuthi ukuhlala kwethu kuJesu kube nezithelo ezivelako ezidlekako eziyovela. Ingakho phezulu kwalo verse 2 unalamagama lathi uma likhona likuye Jesu but kungenayithelo ezivelako kulelo gatsha liyasuswa ngoba injongo enkulu akusiyo ukuthi nje kube negatsha elikhona for the sake yokuba khona but kufuneka kube igatsha liyothela iy'thelo and nalendlela yokuthi lithele iy'thelo kunenye uNkulunkulu akwenzako ukwenza sure ukuthi akekho umuntu ohlulekako uproducer lokufanele aproduce. Ngamanye amagama sinelisizo umoya engcwele ezumsizi wethu ukuze ekugcineni nami ngikhona ukuthela iy'thelo. And bazalwane iy'thelo zivela ngalesikhathi uchitha isikhathi esiningi sakho uhleli kuJesu. Ngalesikhathi uchitha isikhathi sakho lesiningi kakhulu ufunda izwi lenkosi uthandaza uhlanganyela nabazalwane yilapho kudaleka lempilo le eyenza ukuthi ube ngumzalwane oney'thelo. Bese-ke lithi izwi kodwa uma-ke sekwenziwe konke usho njalo ngekelanga uJesu kulo mfanekiso awukhulumako uthi manje uma kutshaliwe ensimini umnini insimi esefika eminyakeni wesithathu afuna iy'thelo wathola ukuthi akunay'thelo ezikhona kuloyo mvini sewuthi-ke yena awuncunywe loyo mvini. Ngamanye amagama i-emphasis lenkulu bazalwane ukuthi kumele nawuhleli kuJesu kube nezithelo ezivelako lokhu eBhayibheli noma uPawula athi yiy'thelo zakomoya mfundisi Zulu lezibonakalisa ngokusobala ukuthi sihleli kuJesu. Uthi-ke legatsha elithela iy'thelo uyalihlunga. Ngamanye amagama lithola i-assistance from above ukuthi lithele kakhulu kulabo belithelayo ngoba injongo ukuthi kungabikho igatsha elingatheli iy'thelo. Yingakho bazalwane sithethe isikhathi nethuba lokuthi si-adresse le ndaba yokuhlala kuJesu ngoba yiyo lebalulekile ukuze sibe ngabazalwane abaney'thelo ngebazalwane
okuyawuthi kulo mhlaba lolu wonakele kangaka lithi iBhayibheli thina simsawoti Yes. walomhlaba abese kathi uJesu kepha umusawoti sowudumele sowuphelelwe ngamandla sowuphelelwe busawoti bawo loyo sawoti awusasizi lutho sewufanele nje kulahla ngaphambi nyathelo ngoba sekuze lokuhle okulethayo bazalwane umunaka kuyo lamavesi kunevesi kuye lo John chapter 15 engifuna kucila ngalo la lithi khona verse 8 yes verse 8 lithi ubaba uyakhazimuliswa ngalokho kuba nithele izithelo eziningi ngamanye amagama abazalwane indaba yezithelo indaba ebanzi nendaba ejulile ngoba uma sithi sifuna ukukhazimulisa siglorify uNkulunkulu siyomkhazimulisa ngalezithelo leziyovezwa ukuthi sihleli kuJesu impilo yethu yonke sibe ngabazalwane labahleli kuJesu ngalezi zithelo ke ezivezwa ukuhlala kuJesu uyakhazimuliswa uyadunyiswa uNkulunkulu haleluya ngiyakholwa ke ukuthi nakubalaleli nakulabo labakhona la indzaba yacishe yevakala bathandekayo njengoba naba bemfundisi Sibanyoni aqedza nje kusho lokuthi letithelo tiyamkhazimulisa noma tiyamdumisa uNkulunkulu uma nje sithela letithelo sikholwa sibantwana bakaNkulunkulu kuletha ludumo kuNkulunkulu manje ke nginaloko bantu abasha la labakhona lengicabanga ukuthi uma kunombuzo batawusita nalabo labangekho phakathi kwalendzawo egameni lika Jesu bengicela nje sengiphose kini bathandekayo ukuthi wena lonawo umbuzo umane usibutele ukuze batokhona abafundisi ngoba basekhona sanibonani ngicela kubuta kakhulu nje kumfundisi Sibanyoni ngiyabeva bonke bafundisi nabacala bonke bacale basho ukuthi indzaba icala ensindisweni ngicale ngisindiswe bese ke ngiyohlala kuJesu ke manje umbuto wami uthi kuthi ngeke ngani kuthi umuntu lomusha ahlale kuJesu ngoba phela sengisindisiwe sekwanele Mose sekudingekelani ukuthi ngize ngihlale kuJesu kukhona yini lokutholakalayo kumuntu lo labasindisiwe boyi2 lo munye asindiswe kuphela lo munye ahlale kuJesu kukhona yini tindvo letimenda ahluke lo hleli kuJesu kunalo longakahlali kuJesu ngiyabonga siyabonga bazalwane kakhulu umuzo ngikholile kuyithola njengoba nathi sithole kahle kunaleli vesi bengifuna kulike iphathi yempendulo uJesu alishoko kulo John chapter 15 uma mhlawumbe uqale kuvesi uvesi 9 noma kuvesi 5 uthi mina nginomvini mina ngamagatsha ohlala kimi nami kuye loyo uthela izithelo eziningi lo ohlala kimi nami ngihlala kuye tshela izithelo eziningi bese uthi uJesu kule last part yale verse uthi ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho ngamanye amagama ngaphandle kokuthi umuntu omusha ahlale kuJesu ngeke senze lutho bazalwane nalokholwa kwakhe ngaba into lezahambi iphelele endleleni ngoba uma sizokhona ukuqhubeka ekholweni siyokhona ukuqhubeka ngenxa yokuthi sihleli kuJesu uma singahlalanga kuJesu la uJesu aqhamuka khona naleli verse lithi ngaphandle kwami ningenze lutho and number 2 bazalwane kunana into uJesu ayishoko ku verse 7 walo chapter 15 uthi uma nihlala kimi namazwi ami ahlala kimi uthi ke ngiyawucela enikuthandako nikwenze kusho ukuthi imithandazo ephendulekako imithandazo yemzalwane noma yemuntu omusha ohlala kuJesu yiyo imithandazo lephendulako ngoba uthi uJesu uma nje nike nahlala kimi namazwi ami asuke eBhayibhelini ahlala la kimi uthi ke lapho niyawucela nikuthandako nikwenze akunandaba yini oyicelako uyakuyicela
uyenzele. Ngamanye amagama sesibona ke manje ama-benefit okuhlala kuJesu ukuthi uphenduleke imithandazo. Iphendule ukuthi uhleli kuJesu. And enye iphathe ngishilo kuleya verse 8 la lathi uNkulunkulu uyakhazimuliswa ngalokuthi nitshele ithelo. Sonke siyafisa abazalwane siba nalento yokuthi siyafisa ukumdumisa uNkulunkulu nama I want to glorify God, but into eletha udumo uNkulunkulu emkhazimulisako emdumisako ukuthi mina engihleli kuJesu ngithele ithelo. Ngale ithelo engizithelayo lithi iBhayibheli kulo verse 8 ubaba ukhazimuliswa ngalokho kuba nithele izithelo eziningi. Yona nto lemkhazimulisako uthi ngamina uNkulunkulu ukuthi kuhlala kwethu kuJesu kube nezithelo esiyithelako. And lithi iBhayibheli kube izithelo eziningi. But bazalwane kakhulu ngisakhuluma ngalama benefit okuhlala kuJesu. Ngibona le ndaba ye fullness of joy. Loyitholako uma ufunda uverse 11. Ubona lapho bazalwane akekho umuntu ongafisi ukuba nenjabulo empilweni. But uyabona ukuthi kuhlala kuJesu. Lo hleli kuJesu kumlethela the fullness of joy ngokwa verse 11 ngalo chapter 15 uthi nginitshele lokho yini lasitshele yona abazalwane ile ndaba yokuhlala kuJesu neyokuthela ithelo. Uthi nginitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwami kube kini. Yayiba ke bazalwane thokoza kaJesu kube kubantu bazalwane nokuthokoza kwenu kugcwale. Kungabi nje injabulo lehafu kodwa kube injabulo legcwele. And bazalwane injabulo legcwele ikuKristu. Siba ne fullness of joy kuKristu kuphela. Baningi abantu bayehla bayenyuka abafuna injabulo, abanye bayifuna emashafeni, bayifuna etshwaleni nakuphi nakuphi, kodwa injabulo bazalwane epheleleyo. Ngoba ngale njabulo iBhayibheli likhuluma ngayo la lelithi manje nokuthokoza kwenu kugcwala. Yilela uPawula ngezinye izithelo ezivela kumuntu ohlala kuJesu. Lezi azibala ukuthula ngale njabulo esikhuluma ngayo, ngalo thando nalokubekezela. Uma ufunda incwadi yabaseGalatiya, yizo zonke lezi zinto ezingama benefit okuhlala kuJesu. Ukubekezela kuyinto enzima, kodwa ukubekezela kuyinto elula. Umuntu onebudlelwano obuqinile ohleli kuJesu ubona njengento bathi labanye bakubona kuyinto enzima, kodwa yena akaboni azahlabelele njengomhlabeleli athi ngobekezela. Ukuze wena ukuthi waze wakhetha ukubekezela kuyinto elikhulu kangaka athi ngobekezela, not ngamandla akhe ngoba uhlala kuJesu bazalwane kwenza ukuthi mandla okunqoba, mandla okuphumelela. Ngamanye amagama wena uhlele emvinini la uthepha khona amandla wadingaka ekhambeni kwakho. Ngicabanga ukuthi kunumber 4 bazalwane kunalento ekhulumyako ku-verse 14. Uyeva ukuthi uJesu ukhuluma nabantu abahleli kuye uthi ningabahlobo bami. Niyini bazalwane? Sibahlobo uma nenza lokho. Yikuphi lokho bazalwane siyale ngakho? Nathi singabahlobo bakho uma sikwenza. Ulokuhlala kuwe. And lokuhlala kuye sibe ngamagatsha athela ithelo. Yiko lokusela ngoba nasithi bazalwane uthi uJesu ungumhlobo. Ngamanye amagama umuntu ongumhlobo wami umuntu engihlezi ngimcheka njalo. Ngenzeka kungapheli isikhathi esingakanani njalo nje kube nento lethi ake ucheck ukuthi njani. Ngithi noma ngumfonela no, I'm just checking you nje ukuthi right that no right. Yabo emva kwesikhathi lesinjani uthi ajazi nje ngivangipolekile nje ake ngixoxe nawe. Umhlobo umhlale kunale two-way communication. Ukhuluma naye uhlala umlambele naye akulambele. Manje lobo budlelwane lobo bazalwane benza ukuthi ugcina uJesu asangumhlobo angasasiki nje ukuthi uyinkosi nomsindisi. Indaba ka hit and run there ushaya uyendlula, kodwa umuntu ohleli kuJesu ubona ehlala kuJesu. Bathi abanye babona ukukholwa kunzima kuyinselelo, yena abona ukukholwa kulula ngoba kuhlala kwakhe kuJesu
menzela izinto zibe lula ithi indlela inyukela kodwa ibe ngathi bangumsheleleli uhlala kuJesu ugcina sowungumhlobo ngoba uhleli kuJesu ayini bazalwane lithi siba ngabafundi bakhe sibili phathi bazalwane yalezinto ezingama-benefit okuhlala kuJesu ukuthi kuhlala kuJesu kukwenza ube ngumfundi wakhe sibili ngamanye amagama akabi namahloni ngawe Jesu akabi namahloni noma-ke ngabe kuyakhulunywa ezulwini kuthi aphathe eligama lakho ngoba kuhlala kuJesu akukulethela leyo uyayikhumbula le nto abayihlabelele bajase ecloser war lo kuhamba ube seduze naye akusebenzeli uNkulunkulu lento kodwa isebenzela mina engihleli kuye enginamathele kuye ngicabanga ukuthi sengikubale konke okungama-benefit okuhlala kuJesu ngicela ku-eda Mfundisi la uma kulama-benefits uJesu uthi anisezona izinceko ningabahlobo ngoba inceko ayikwazi ukuthi kwenzakalani naye kodwa nina ningabahlobo okungukuthi izimfihlo lokho ekufanele ukuthi ngabe thina izwe elingakwazi uJesu uyakwambula kulabantu abahlezi kuye ngoba bangabahlobo kuye akubi uma ufunda izwi lenkosi kuyobhujiswa iGomora neSodom kubalwa la ukuthi liyobhujiswa kuyabalwa lokho esisiyakwazi bantwana benkosi ukuthi kuthiwayo uthi nakabatshela uthi nawuthola laba ke kukhuluma ohlezi kuye niyakubona bathandekayo uthi ke hayi mani naku kungilabo hayi ngizolibhubhisa izwe kodwa bona bazosi niyakubona bathandekayo ngamanye amazwi umuntu ohlezi kuJesu imfihlo lena lezinto athi uPaula noma ngibani ezwini lenkosi athi okufihlakeleyo kufihlakele kwabafayo kodwa kinina kwambuliwe kwambulwa kithi esihlezi kuye uthi mawuhlezi kuye kuthi into yenze isezokwenzeka wena usuyazi noma ungazi ukuthi izokwenzeka kanjani kodwa sekho akhuluma umhlobo wakho akutshelele indaba ezimnandi ukuthi ungasinda kanjani la manje amanye ama-benefits bantwana benkosi okuhlala kuJesu ukuthi akukho kufihlwayo kuwe njengomntwana kaNkulunkulu zonke izinto ziyambulwa ukuze wena ubaleke uphinde usinde yiloko bathandekayo ndinamandla-ke le bazalwane la imentionako ngoba na ucabanga ukuthi uNkulunkulu esedicayidile ukuthi alibhubhise iSodoma wathi kodwa noma ngilibhubhisa ngeke ngilibhubhise ngingakamtsheli umhlobo wami wapha uyabona ukuthi manje sowune-access kuyimfihlakalo zasezulwini ama-decision la athatha sowune-access kiyo kuthiwa alizubhujiswa ngakatshelwa naye asevile ukuthi liyabhujiswa wenza le nto ayisho kuseSmith ukuthi kuthiwa uma-ke Nkosi ufika-ke eSodoma asithi-ke vele usuyafika ngolaka lakho uthola ukuthi kunama-100 abakholwako vele uzolibhubhisa iSodoma kanye nale-100 ekholwako uthi hayi ngenxa yale-100 lekholwako liyosindisa iSodoma uyaphinda uyehla uyarijuza uthi nangabe-ke Nkosi mhlawumbe kuyenzeka uthola abangu-50 labakholwako so uyobabhubhisa iSodoma ubhubhise nala uthi ngenxa yale 50 liyosinda bazalwane ukuthi kuhlala kuJesu akubenefithi wena wedwa kodwa kukhona abantu umhlaba ngakade wabhujiswa ubanjwe nje ukuthi basikhona abahleli kuJesu Jesus lokuqhelwana lokuqinileyo naNkulunkulu labayisizathu sokuthi umhlaba ungabhujiswa sentsho ukuthi-ke bazalwane asiqinise ngemandla kuloko asihlale kuJesu noma ngesikhathi kuba ngathi akubonakali ama-benefit okuhlala kuJesu kodwa nonyamazela nyamezela nje ekugcineni nawe uyozubonga ukuthi ngiyabonga Nkosi ukuthi ngahlala kunezinto ebezifuna kungisusa kodwa ngahlala ngiyabonga Amen. Ngalamanye amagama kuloko kuthi nje ngalamanye amagama nawe nje ngawe nje umuntu omusha ekhaya
noma ngabe lelikhala kini belingabhujiswa ngandlela thize kodwa ngenxa nje yakho kuthi wena ukhona la ekhaya ukholwa uhleli kuJesu iyasinza ifamily bayasinza bomndeni wakho basinziswa nje kukholwa kwakho angathi babezulu ukuthi uthini wena kulama benefits nasabaliwe usaveza le ndaba yokuthi ekhaya angabakho umhlaba ulahlekelwe iqiniso amazwi aqaqile uJesu awasho athi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila lapha ekhaya iqiniso lilahlekile bayabhubha abantu abasha ngoba bengekho kulomvini onguJesu kuningi usathana bashaya ngako bagcine beba yihlazo ezweni bese izwe ngenxa yokubheka abantu abasha abakholwayo abahlezi kuJesu impilo abayiphilayo bathandekayo bayaphepha phezulu kwezidakamizwa bayaphepha ekutheni abanye bebancane uthole abanye sebekhulelwe abanye bathande namhlanje izwe liphethwe izidakamizwa uma ufika emathaveni uthola abantu abancane abasha abaselula ngengqondo kodwa ngenxa yokungakho ubathola bengene kulezi zinto bese kuthi laba abasindisiwe lithi mali babheka izwe libone ama benefit okugcineka lapho ukugcineka emhlabeni kungasekho ngenxa yamahlazo yamandla obumnyama uma behlezi kuJesu baba isibonelo esihle umphakathi uyabakhomba ukuthi hawu iqiniso lisekhona nempilo yokuba ngcwele iyabakhona kuphela uma uhlezi emvinini onguwona onguKristu Jesu amen amen khona lo ucela kubuta mphoseni microphone Amen bazalwane. Amen. Ngiyabingelela nami ngimuntu omusha nje ngitholile lethuba lokuthi nami ngizohlaliswa phansi. Amen bazalwane. Jesus. Ngivela ke emzini waseDumbe ngisiphumzile ngwahlatshwa isibongo. Nginanazi izithelo bazalwane zokuthi mhlambe sengisindisiwe ekusindisweni kwami izithelo uNkulunkulu wangisiza zaba u3 noma zaba u2 bazalwane. Zibaliwe zonke lapha encwadini yokuphila. Kodwa manje ngiyafuna lokuthi zande lezithelo bazalwane kodwa manje ngisizakala kanjani njengomuntu omusha ukuthi lezithelo lezi ezimbili ezintathu uNkulunkulu asangifumbathise zona zingadraineki kwazona nedizi edeke ngihambe nalezithelo nje lokhu zizimila lapha kimi ngiphepha kanjani njengomuntu omusha ukuthi ngigcine zona lezi kunokuthi zidraineke but ziedeke ngoba ngiyafuna lokumbona Jesu zinginalezi zithelo ngoba ziyizona msebenzi uNkulunkulu ayofuna mhla ngifika kuye amen bazalwane ngicela ningisiza lapho ingceku amen haleluya ake ngithi ngibeke kafushane nje bathandekayo bazobeka abefundisi ngithanda ukuyiqaqisa le ndaba yezithelo bathandekayo ngoba akuyi ngokuthi ngoba ubona izithelo zikuwe uze uyazibala ukuthi lesi nalesi nginazo nalesi nginazo ongathi ufuna ukutshela abantu ukuthi wena ukholwa kangakanani nangokuthi ufuna kubaswenkela ukuthi wena ezakho ziphelele indaba mine ngizithokozisa ngoJehova njengokusho kwezwi encwadini yamahubo esho uDavid uma mina ngiyithokozisa ngoJehova lama benefit atholakala ngokuhlala uma ngihlezi lapha kulomvini onguwona uNkulunkulu mine uzongibusisa abese unginikeza lama benefit ukuthi ngiwabale mhlambe ngiwakhombisa abantu noma abantu bangibalele wona kungaba nengozi ukuthi bese uyayikhukhumeza uhamba uthi abantu bayabona ukuthi wena unjani ngoba uJesu uphakama ngathi ungcweliswa ngathi izwe limbona kithi bese lidumisa uNkulunkulu uma wena uhlezi njengomuntu omusha la kuNkulunkulu kuJesu ongumvini owona uzithokozisa ngaye yena leyezithelo uyayenza futhi akayenzeli ukuthi wena uzibone kungenzeka sibe khona izithelo sibone ngabantu abalekude bathe mntanami waze waba muhle kangaka wasuleka abantu ngathi wena uyafika la kanti amanye ama benefit lawo abawabonayo abantu elakubo bafise kuba njengawe bengakhona sebasondela kuye bayakubuza umntanami wenza ngani waba nje
amantombazana afana nawe awasatholakali ezweni usuyachaza uthi hayi umuntu omdala mina ngizenzelanga lutho kodwa mina khona into eyafika kimi kwafika ivangeli lamandla la ngenza ngaba ngumntwana kaNkuluNkulu so ngiyakholwa ngumntwana kaNkuluNkulu kubone abantu ithelo ezikuwe ngokugcinwa ivangeli wona kunya awukuboni ubonwa ngabantu that's why thine sishisekela ukuthi evangelini sishisekela ukuthi sihlale kuye uma wena uhlala kuye konke kwenziwa nguye futhi akenzeli wena ukuthi uphakame wenzela wena ukuthi ngokuvela kwakho wena Jesu umkhazimulisa yena ubese wenzela igama lakhe uyawathola ama benefit but kakhulu Jesu uyaphakama ngawe abantu badumise bese bayakhululeka uma beza kuye ngamandla atholakala egazini lakhe okubalulekile sisi ngifuna ukusho ukuthi akubalulekanga ukuthi wena ugeyina kangakanani okubalulekile ukuthi uJesu uyadumiseka na ngoba injongo kaNkuluNkulu ngokuthi thine sibe ngabathela izithelo ukuthi yena aphakame aziwe umhlaba wonke uma ufunda njoba uthi izimbili izintathu ngiyacabanga ukuthi uzazuzabalaze bese sofuna ukulingisa omunye phakathi ukuthi ube nezithelo kanti iBhayibheli lithi angeke wenze lutho ngaphandle ukuthi uhlale emvinini manje wena wakho nje zigade zibheke nihlezi kuJesu na ukuthi ziyavela izithelo manje noma zisaveli mina Jesu nawe asibe ngoba futhi uma wena uhlezi emvinini yena uzothatha konke lokho he will take care of everything kuwe just ngoba wena uhlezi emvinini bese bekakhuluma amanye ama benefit la umfowethu athi uma sihlezi kuye siyocela noma yini asenzele nangalapho futhi wena une access ukuthi ufike ungqongqoze eminyango wezibusiso ngoba uhlezi kuJesu abese kwenzela okuyifiso nezicelo zempilo yakho ukuthi ithelo zingakhi futhi kungenzeka zibe ziningi more than enough ngoba uhlezi emvini ngoba lama benefit abamaningi bazalwane namandla obumnyama nabathakathi nempilo yala ngaphandle uma ihlasi uthi Paul encwadini nabase Efesu sibambene nemimoya impi yababusi ekhona emkhathini yenza noma ngabe yini kodwa wena ngoba uhlezi kulomvini awana mandla kuthiwa imicibisho lobumnyama uma iciba impilo yakho ithola wena ukuthi uhlezi emvinini bese Jesu uyakuprotect angithi uJesu anakhuluma ngalamagatsha ukhuluma ngokuthi leligatsha alitheli ithelo ngokwalo ngamanye amagama ayike emandleni lento isekhale nje kuphela ngamanye amagama isenzekalela uma uhleli kuJesu and nalegatsha alifiki la lithi khona bekani ngithele kangakanani alifiki lapho amen yena uyalisiza ukuthi lithele kakhulu ngingaveza mbabili mathathu ithelo zibe inkosana but aim yakho ukuthi ngifuna lenzeka ngcono kunakulo yes mhlawumbe nalokuthi kube nalomjikelezo abantu abasha uNkulunkulu uthi sisengenza kangcono mhlawumbe uNkulunkulu usho njalo sisengathela kangcono yena ngobe sekufuna manje ke sivume ukuthi asihlunge sivune le process ye pruning lezawenzela kusisiza ukuthi sithele kakhulu noma kunobuhlungu kuloko but ubuhlungu lobujonge ukusiyisa ebuhleni amen uthi telo omnye umuntu omsha ekseni kulebe bakhona wabekisa ngenzaba leHezekiya yekuthi kwendiwa silinganiso ngemandi wathi nakachaza athi lamandi aqala emadolweni akhuphuka abaselikhalo kanjalo
kwaze kwagcina kwaba ngumfula longanawudatshula. Manje ngale ndlela lengiva ngayo bafundisi bayichaza ngayo lokuthi nimonje ngihlala kuJesu. Kutawugcina nje kwenteka nalokhu lebengakaqabanga ukuthi empilweni yami kungenteka lokuhle. Ngoba manje singala sengumfula lo nelidimoni seliyesaba vele nokusonzela. Nani nje seyesaba vele ngoba ngihleti kubani bathandekayo kuJesu. Lokusho ukuthi asiwanakeni lama benefit bantu abasha ekuhlala kuJesu. Thani nje umuntu omusha uphume la uthi ngifuna kuba ngumfula longanawudatshulwa ukuze lempilo yakho ngalesinqumo ngoba kulesinqumo lelesitawo kuthi wende lesinqumo empilweni yakho ngalokuthi nje cha impela ngifuna kuyohlala kuJesu. Noma ngabe bese ngitayeleke kanganani esonweni kodwa ngenxa ukuthi manje nami ngithethe isinqumo sekuthi ngifuna kuyoba ngumfula longanawudatshulwa. Wesathe kulomuntu lapha. Amen. Likwesaba elidimoni lingafuni kusonzela kuwe. Noma ngabe lithunyelwe. Kodwa ngale mpilo yakho yokuthi nje uhleti kuJesu. Sicela noma ngayini lesithandayo. Sihleti kuJesu. Jesu soyasendela ngale ndlela lafuna kusendela ngayo. Yes. Ngiloko bathandekayo siyambonga uNkulunkulu. Kuba khona kuna inkonzo bafundisi. Ngiyacabanga ukuthi seyanga semaphethelweni. Sanibonani bazalwane egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu ngale ndaba le yokuhlala. Uma kuchazwa sekungikhumbuza uMoses ukuthi wake wagibela intaba wayohlala lapha. Uma sekehla kuthiwa isikhumba sakhe sashintsha. And then wabonwa ngilaba labambona akhuphuka ukuthi akasafani bambalekela. So uma ngabe uhlezi kuJesu ngeke ufihlakale. Amen. Angikho lapho. Nginombuzo angazi noma izoba out of topic. I don't know. Kodwa ngilalela le nkulumo le. Kunalento okuthiwa writing sindisiwe. Bese kuba khona umuntu oyi role model. Ngiyazithela ithelo kodwa ngizithela ngibuke loya lo phambi kwami ngendlela mhlambe ungumthandazi nami ngifunda lokuthandaza nami the more agcile ekuthandazeni nami ngiyagcile ekuthandazeni njalo izinto azenzayo nami ngiyakhona ukucina enkosini uyi role model yami angazi noma ngiyazwakala. Then le verse lelethi igatsha lingatheli bese uyalincuma aliphose emlilweni. Kuhambeke loya oyi role model aphazamiseke endleleni. Ene manje amehlo ami beka lapha ukuthi ngihamba nje nango ngicinisayo. So phazamisekile endleleni. Mina ke sengenza njani ke kulesimo leso ngobe nangu umuntu ebengimbeka emehlweni nami njengaMoses or njengama David phambi kwami ngiyabekisa. Amen. Mina ngikuthi kuhle kuba ne role model abathandekayo. Kodwa amehlo akho I role model ihamba ibe ngithize ekseni. Sinaye umfundisi esimbhekile. Kodwa ungumuntu angithi bazalwane. Kuhamba kube nomkhawulo kufike isikhathi la ebekelwe khona noma izilingo zakhe zifika naye njengomuntu zimehlule khona vele uzophazamiseka kodwa mawungamudlu umuntu ngoba role model kodwa yidlu uJesu ongaphakathi kwakhe uma udle uJesu uzokwazi ukuthi noma eselimele la akukapheli ngoba nangi yena solusemile usachweba ukuthi woza na lithi iBhayibheli sinale lifu lawo fakazi lisibhekile alithi loya ucucuzelwa nguye
yifu lakho lofakazi kodwa lithi sinefu ngamanye amazwi nakuthiwa yifu i-crowd yabantu abasibhekile abanye bayaphila abanye sebasandulele oPaul nje basilindile thina ngoba basibhalela lenkulu ukuthi thina sinyathele size siyofika le manje ukwehluleka kwalo enginaye manje akukapheli ngoba bakhona baphambili chubeka njalo ngiqonde phambili ngibuke yena inkinga yethu ukuthi njoba ubuza lo mbuzo ufana nalele nto engishilo ecaleni ngathi mina awungalingisi isonto uma ngithi ungalingisi isonto ngisho ungalingisi abantu abasesontweni uma bezokubuza ukuthi hawu waze wajola wena uthi vele esontweni lethu sinjani siyajola ngamanye amazwi indlela yakho ihambe igcine kuphi esontweni kodwa ayidlulelanga kuJesu okubizile wena awuzange ubizwe isonto uJesu wasebenzisa isonto ukuthi wena usizakale nalo laba nje umbhobho lokuthi impongoloze like i-loudspeaker ukuthi uzwe umsindo kodwa yena wayezikhulumela ukuthi wena ubuye uthi la sifunda khona ku verse 15 mina ngindonsile akathi ngithumele sibanibani ukuthi ahamba yondonsa kodwa sidonswe nguye manje njengoba sidonswe nguye amehlo ethu akabe kulona osidonsile ukuze siyofika la sibizelwe khona ngoba yena akagcinanga ethuneni uma silifunda lithi wavuka wathi esevukile wazibonakalisa kwababekade benaye kodwa waphinde wadlula wanyuka wabuyela lapho kulona ayekade uhlala kimi nami ngihlala kuye injalo nje mntana sekhaya ngicela ukuthi amehlo akho kuhle kuba ne role model kodwa unganamatheli ngoba wanamathela ku role model mayehluleka uzokwenza njani uzohluleka isebenzise isebenzo kwesikhashana kungako uma izinceke zenkosi zishumayela esikhathini esiningi kubhlungu uma ngabe inceke ithi yona ngiyo kodwa esikhathini esiningi kufanele imkhombe ibadlulise indlulisi bantu ilidlulisele kumnikazi ukuze abantu basuke encekweni babuke obizele bantu ngoba uzobuka lo muntu azangaye eCalvary zange kufela vele ulimala nje ngoba naye wabizwa njengoba nawe unjani kodwa thatha amehlo akho ubheke lo bize wena amen solo uyakukhweba ngisho njalo ngithi nanhlabelela nithi basezulwini bayakuchweba bayasinga ukuthi hawu ngathi uyanyambalala hawu ngathi uphelelwa ngamandla baloko bayenze njani bebize njalo thatha lefu lelo lofakazi elikubizela kuye kanti ku-Eda lapho dadewethu njengoba usabeka lithi izwi likaNkulunkulu themba kuJehova ngenhliziyo yakho yonke bese liyaqhubeka futhi elinye lithi makaqalekiswe umuntu othemba lakhe likubantu ngamanye amagama siyavalelwa ngqi ekuthembeni bani umuntu ngoba umuntu uba nemaphutha naye so uyoba buthakathaka njengaye amehlo ethu akabheke lo waseCalvary owanqoba owehla waphila enyameni yethu wezwa bonke ubuthakathaka bethu azange zonke izimpi uJesu azilwa ebambene noSathane wema ezwini likaNkulunkulu wazinqoba zonke uma ephakanyiswa lapha encwadini yezenzo lithi wakhushulwa bebuka ifu lamsusa kubo wayezinqobe zonke izimpi kuze ubuthakathaka esingasho ngabo eBhayibhelini ukuthi waba buthakathaka la kwathokoza amazulu uma enqobile yiloyo okumele simthathe abe isibonelo sokukholwa kwethu lithi mfuzeni yena ngoba zonke izimpi wayinqoba nawe uzoba ngonqobayo eBhayibhelini kunabantu abehluleka siyayalwa bababhale ukuthi singenzi njengabo
bambhala mhlawumbe umunye esenza kahle umese ephambuka bathi yini le eyamenza waphambuka kuthiwe thina singamlingisi bese kutholakala amaqhawe asendulo ibona kabathi bawofakazi benza kanjani banqoba nathi labo singabakhotha sithi banqoba kanjani benza kanjani yiziphi ingozi ake ngibeke isinto elula eyawisa umama wethu oqala uEva lithi iBhayibheli wasondela emthini ebekade beyalwe ngawo ukuthi bangawuka wathi yena kusiso sono angikadli ngiyasondela emthunzini. number 2 wawubuka uthi uyayithethelela uthi abakasho ukuthi singawubuki kodwa usasondela zonke lezitepo azenza akagcinanga enqobile ngoba uyaphezulu kwento anqatshelwe yona kuyafana abantu basha ube nabangani abangakhona banezinto abayikhulumayo abazoyixoxa wena ongazenzi esizokuvusela inyama nawe ugcine sewuzifisa lezinto kanti zimbi inkinga yakho uhambe nabantu ababi elithi izwi kaNkulunkulu encwadi namaHubo chapter 1 ungahambi enkundleni yabaxholodayo ngamanye amagama izwi kaNkulunkulu lisiyala ekutheni sibe ngabantu abahlezi kulomvini owuwona wona oyowenza ukuthi sithele izithelo nezinye zize ziqhiqime bamangale abantu ukuthi wena uphila njani kanti uNkulunkulu useyenezela ngoba uligugu kuye ukwenzela nezinto wena ongayicabanganga akunikeze nalenjabulo bahlale bebhoreka abantu baphathwe ma stress abanye bathi baphathwa lokubathi nokunye bo depression babale ongathi khona izinto abayifunayo ukuze bangaphathwa i-depression kanti ayizuphela iphela ngokuthi wena injabulo yakho uyithola lapha kulo umvi lithi futhi uyasazi esikudingayo singacelanga lendlela yokukholwa nefuture yakho nami uphile kuyo wayiqeda sewubuya uba ngimele usomuhle kuyangigayida kuze mina ngihambe ngalendlela yena la yaziyo wazi konke ngawe nami zonke ilingo zonke ingozi uyazazi uma uhlezi kuye ungumalusi omuhle because udela ukuphila kwakhe ngenxa yakho uma kuneyigodi ungena naqala uma kunenkinga ake ngibekise mhlambe kwenzeka ikhona ingozi ekwehlelayo ezokwehlela uNkulunkulu uthumela izithunya zakhe nezigijimi zakhe angakwenza ivini nasemvuselelweni ukuthi uma ufikile kube nomuntu ozofakaza bese kuphaphame wena kule nkinga bekade izokulimaza likuphaphamise izwi kaNkulunkulu that's why ukuthi asiwudleni umculo bantu abasha uyokwenza ukuthi injabulo yethu yonke epheleleyo sizithokozise ngayo ba siyamethemba siyamazi ukuthi uzosinikeza ukufiswa inhliziyo zethu Nkosi umsindisise Amen. Bathi tekunembuzo lomunye lapha ngasemuva. Haleluya. amen Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sikhona kule nkonzo lehlena kangaka. Amen. Nginathoma ibuto lengicela kuyibuta egameni lika Jesu. Amen. Umbuto wecala lenginawo bengingasadi lesimanga lesingaka ukuthi kumele ngithele idithelo imuntu omusha. Sengivile manje ukuthi kuthiwa uNkulunkulu ukhazimuliswa ngiledithelo la empilweni yami. Sho ukuthi kuyamjabulisa uNkulunkulu lokho. Umbuto wami nangu sengivile lenzaba ngiyabona kusilambilweni nami letithelo ngendeka adikho. Ngiyafuna ukuthi angitithele letithelo diphelele la kuNkulunkulu noma kungendeka ngingadiboni nebantu bangadiboni kodwa dibe ngiletiphelele kuNkulunkulu. Ngabe ngwaphe ama steps lekufuna ngiwathathe njengemuntu lomusha kude ngitithole ngithela letithelo. Ngabe kufuna ngithathe diphi step futhi sengisithethe leso step leso siyongisiza kanjani ukuthi mine ngivete letithelo leti dokholwa ngombuto wami weqala. Umbuto wesibili uthi wona ngibuta lokho ukuthi uma ngamukela Jesu ngisindisa ngamukela Jesu
shokuthi uma ngamukela Jesu namoya longcwele ngimamukela ungena ngaleso sikhathi yini ngamukela Jesu empilweni yami noma ngitsinga ukuthi ngize ngamukeliswe yena angene empilweni yami. Okay, lapho ke ngibuta ukuthi nangabe ngamukele Jesu kuphela asithi moya longcwele angimamukelanga noma nginaye ngiyakhona yini kuveta futhi letithelo mibili embuto wami. Amen. Kwathi ukuthi kube ne-step okufanele wathathe ngoba uma ngabe ukhuluma ngokuthi usindisiwe umntwana kaNkulunkulu kunyele kufanele ukwenze hlala kuJesu. Amen. Uma ngabe besikhuluma ngemuntu lokangakakholwa bekufanele siqale ukuthi ayiqala ngene ngesanga phenduke amukele uJesu. Kodwa uma sikhuluma ngemuntu losakwenzile lokho sithi jwayelana naye ube nebudlelwane naye abe umhlobo wakho ube umngani wakhe indlela zokuthi ujwayelane naye lokuthi ube nendlela yokuthi ube umuntu omjolifunda iBhayibheli othandazako uyohlala aba nalesikhathi sokuthi azindle nezwi likaNkulunkulu. Yazi kunento ekhulunywa ngomunye wabazalwane abuze ngicabanga ukuthi singayisebenzisa ukhuluma ngoMoses ukuthi kune-transformation leyenzeka lokuthi uMoses ahambe ayohlala is it 40 days and 40 nights ahleli naNkulunkulu lapha entabeni. Yabo akuguquki uNkulunkulu kuguquka Moses uba njengoNkulunkulu nasehla Moses akasabukeki ngoba sofana naNkulunkulu. Yabo indaba yokuhlala uJesu bazalwane iyakusebenzela ukuba nale character change lokuchinja kwesimilo lobumuwe bakho le transformation leba khona yendeka ngalokuthi wena uchitha isikhathi sakho lesiningi uzathi umhlabeleli wakudzala umzuzu kanye naye Jesu kunetinto lokuchinjako kunetinto lokudiguqulako kunetinto lokudidalako empilweni yakho ngumzuzu kanye naye Jesu. Sengithike bazalwane akusithi nyathelo lofanele umuntu omusha atithathe kodwa sinyathelo lesikhulu lesokuthi ahlale kuJesu kuthi manje lakhuluma cabanga ukuthi uJobe uthi mawujwayelane naye ngakulalelo lezibazalwane ube nekuthula yabo lento yokuthi ujwayelane naye uyabo bazalwane uyubona ukuthi mfundisi Zulu kakhuluma la ukuthi nakule issue yabangani vele kuba possible lokuthi ugcina sofana naye lo mngani wakho ngoba uhlala naye kakhulu uchitha isikhathi sakho lesiningi kakhulu noma ungathi wena uyakholwa uzama kumbonela kuKristu lokuyinto lenhle leyo loyendako ukuthi uzama umdonsela kuKristu but ngokuthi uchithe isikhathi sakho lesiningi naye ukuthi ube nemidlelwane lobu intimate naye usho ukuthi ngabe indlela leyayikuyisa kuJesu ngamanye amagama sekuyenteka ukuthi lobunguye butransfereke la kuwe sekuzawugcina ke manje ukuthi letinto letilapha kuye tigcine setransfereke la kuwe sekugcineke manje lesimilo sakho sesiyashintsha simuva away esimilweni sebazalwane sekuba isimilo sebantu abangakholwa ngoba uyochitha isikhathi sakho uhleli kanye nabo kanti lezinye izinto nasizenza lithi iBhayibheli asinakaniphe njengani bazalwane ngezinyongo. Yes, but ngalesikhathi umnanga ubamene njengejuba but nje uhlakanipha njengani uyazi ukuthi kungenzeka wena uthi ufuna kumwinela kuKristu yena winele wena kuKristu manje that's why kufanele ube more careful wena ukuze ungagcini ulahlekile. Sengithike manje kafishana nangiphendula ukuthi ukuhlala kuJesu lokwenza le-transformation kuhlala kuJesu lokuveza lezithelo ziveza ukuthi umuntu omusha ahlale kuJesu. Bafundisi angicabanga ukuthi ngobe kunale part bazalwane ngithi zena siqala la ngathi iy'thelo zibanzi kakhulu but mhlambe ngesikhathi sikole kuyi-adressa yonke ngoba iBhayibheli likhuluma ngey'thelo zikamoya yabo bazalwane umoya kaNkulunkulu uinvolve kulokho ngamanye amagama ungahlala kuJesu but la ungamrecognize umoya oyingcwele
kunale ithelo lezivezwa ukusebenza kamoya engcwele, ubukhona bakhe kuwe, ukubuswa ngumoya engcwele, ugcwaliswa lethelo bazalwane lethvetwa ukuthi moya engcwele ahlale kuwe, ugcwaliswe ngaye imihla ngemihla. Kulethelo likamoya lethvetwa ngiloko ithelo likamoya le, bese kuba nalethi ithelo bazalwane letenda ukuthi bantu labakubuka babone isimilo sakho sekusimilo lesesihlukile, babone impilo yakho sekuyimpilo, baze babuthe ukuthi wena wenda ngani, wena wenda njani. Yiletinye izithelo ngamanye amagama kunetindo labatibonako kuwe letenda ukuthi manje bamangale ngempilo yakho, kanti letithelo naleyo character trait ivetwa hlala kwakho kuJesu. Nganalo gcwaliswa ngumoya lwengcwele, kunetindo lekuphinze moya lwengcwele nasa operator sebenza kuwe, ahleli kuwe ngokumvumela, kube netindo letidalekako letivelako egameni likaJesu. Ukeda kuloko akushiwo ngisolo kuleyo part. Uma kuthiwa siguculwe isimo sengcondo yenu, asigucuki ngoba kukhona wena imizamo yakho. Wena okwakho unikela lo mzimba uba ngilomnikelo lophilile nothandeka kuNkulunkulu, bese ukhonza ngokuqonda, bese siyaguculwa isimo sengcondo. Ekuguculweni kwesimo sengcondo sigucula sifana naye, sikwenza ube yilo mzalwane olingisa yena, othandekayo kuye. Ngamanye amazwi, uma ngifuna ukuthandeka kuNkulunkulu sithela akakufihleli lutho, kunezinto azambulayo nomonakalo. Mhlawumbe uma kukhona umonakalo aza kutshela ngawo ukuthi noxolo susa into enje. Uma uyisusa leyo nto uba ngilomzalwane onjani. Uma ufunda izwi lenkosi kuIsrael aphuma eGibhithe uthi uma nilalela nokulalela. Ngamanye amazwi uma umlalela ekhuluma nawe uzohlala kanjani ukuthi ungabi ngothandekayo kuye. Siyaguculwa lesimo, uyinkambo yakho iba yile nkambo engeke bayifune. Kunale example eyenziwe la kwathiwa uthi usisi loya, hayi mina ngifuna ukutshelwa nje lethi ngibuzeni ukuthi inhloboni. Manje nawe njengekholwa akufuneki baze babuza ukuthi babuzulu nisonsa naye yini sisibani. Kunzima bakaze babuze lo mbuzo sekunalokuthi ngabe sibani wenzeni. Uyabona sengicala kungcola manje ukuthi njani. Kodwa the more wena ugucula lesimo, noma mangathi usonza naye bani, sheshe ngivumela phezulu ngoba ngiyasazi isimo sakho sinjani. Ngifuna ukuyibeka ngaleyo ndlela. Sihlushwa ukwenza ngemizamo yethu. Thina ngokwemvelo sizehluleki. NaNkulunkulu nakafuna abantu abahlulekayo uthatha umuntu amuthi athi sihluleki lesi. Kodwa uthi uPaula ngingumncobi. Siyancoba nokuncoba. Ngincoba ngoba yena uyangithanda. Sincoba ngaloko ukuthanda kwakhe iloko kushiya ukuthi uma sigcina imiyalo yakhe siba ngabathandekayo kuye. Bese uyakwazi sicelayo thina singakakuceli. Bese asinikeze kona thina singaqala ukusho ukuthi mina ngifuna lokho, yena ngicabangele ngaliphambili lami. Ngicela ukudlula kancane la kulo moya engcwele bazalwane. Uveze nendaba kamoya engcwele usisi ukuthi moya engcwele ngisindiswa ngoba senginaye, noma ngithela izithelo ngenxa yomoya engcwele noma enjani. La endabeni kamoya engcwele umuntu uyasindiswa, omunye angabi nayo umoya engcwele.
kepha asindiswe ngoba izwi likaNkulunkulu liyaphila limhlabe asindiswe but engakagcwaliswa ngamandla kaMoya Oyingcwele ngokuhamba kwesikhathi uma ehlala kuJesu ezondla ngaye amehleli uMoya Oyingcwele amgcwalisa number 1 number 2 omunye emvuselelweni kushunyayelwa asindiswe aphinda agcwaliswe ngamandla kaMoya Oyingcwele semthani uyezwa musu kunokugcwaliswa uMoya Oyingcwele kushothi bowukhona ungakagcwali uNkulunkulu ngenkathi ebeka isisekelo eqaleni sabapostoli basindiswa bamamkela baba ngabafundi kodwa uMoya Oyingcwele baba ngenawo wayesabeka isisekelo lapho uma ke Jesu esebanikeza umyalo uthi hambani yohlala kuphi eJerusalem nilinde isethembiso uNkulunkulu azakunikeza sona niyawugcwaliswa ngamandla kaMoya Oyingcwele ngale leyasuku lePentecost ngilapho waqala khona ukwehla uMoya Oyingcwele because umuntu ayengenabo ubudlelwane naNkulunkulu umoya wasuswa kumuntu selapha kuPentecost uyawuletha uNkulunkulu uMoya Oyingcwele manje sewuzocala uhlala kubantu bamphika boPetro uJesu ngoba uMoya Oyingcwele onjani ubungekho kodwa esefikile lithi wasukuma kulabantu kade emphika kubi izolo wathi mina enayibethela indodana kaNkulunkulu thina singofakazi bakhe akasasabi ukuthi bangenzeka bambulale naye ngoba sekufike amandla kaMoya Oyingcwele wayehlala lapho uMoya Oyingcwele kwenzeka izimangaliso so umanyalo beshumayela abefundisi umuntu ephenduka ekholwa eshisekela uNkulunkulu yamgcwalisa ngamandla kaMoya Oyingcwele kuya ngokuthi uMoya Oyingcwele wehla noma ngabe kunini awunasilinganiso uthi wena uphenduke nini wena ukholwa nini kungenzeka usindiswe manje ugcwaliswe ngamandla kaMoya Oyingcwele namhlanje kuya ngokuthi uNkulunkulu intando yakhe ufuna kuyenza kanjani singosisi amen bazalwane amen nami nginombuzo labafundisi ukuthi nangu komuntu omusha sosindisiwe naye inkinga kodwa akatheli izithelo umbuzo wami ula ekuthenini kuyingozi kangakanani noma kuyingozi yini ukuthi umuntu omusha asasindisiwe acede angatheli izithelo amen impendulo ikuye lo verse 2 chapter 15 kuJohane ukuthi elingatheli liyanqunywa noma lingeke linqunywe namhlanje kodwa lona isiphetho saloma loko linjani lingatheli izithelo liyanqunywa ngamanye amazwi uJesu injongo yakhe ukuthi umuntu makabe netithelo akumsizi nje kuneliswa ukuthi mina ngiyaneliswa ukuthi mina sengiyakholwa mina no kodwa yena thela izithelo ngoba uma wena lwela ukuhlala kuye ngalesinye isikhathi bazalwane nala njengoba kuye kwafundwa la kubaseGalatia 5 the more uhlala la kuJesu is the more lemisebenzi yenyama iyehla ngoba ngihlala kubani bathandekayo kuJesu the more ngihlala kuJesu is the more naletithelo tikamoya tenda njani bathandekayo tiyaphakama kuyehla kwenyama kuyaphakama kakomoya manje kubalekile kakhulu ukuthi sende njani bathandekayo sihlale lapha kuJesu abenzawo yethu yokuqala neyokugcina kuthi ngihleli kuJesu noma kwentekile ke ngathutheka ngendlela lengithutheke ngayo ngayophoseka lapha kodwa angisuke lapha ngoba emehlo amavuleka sengikhona lapha kuthi mina kahle kahle angibelong la sengikhona khona angisuke ngibuye la kufanele ngihlale khona ngihlale la kulo Jesu wami la kulo Mahubo 37 ngiyathanda kuphinde siwafunze bazalwane bakhulumile ngawo kakhulu bafundisi kulo 37 kuPsalms bathandekayo verse 3 ngawufunza nje ngeqe bazalwane uthi themba kuJehova wenze okulungileyo hlala ezweni uzondle ngokukholeka
Niyaliva bathandekayo. Dimo ngihlala la emhlabeni kodwa ngihleti kuJesu ngizondla nangani bathandekayo ngokukholeka lempilo yokukholeka ngidawuthi ukukholeka kwendlula kwethembeka kugcizelela kwethembeka la kulo nkulunkulu wethu kuyevakala bathandekayo aphindze athi kulo verse 4 zithokozise ngoJehova yikhona aza kukunika okufiswa inhliziyo yakho konke lokho sele yina yekuthi nje hlala kuJesu hlala kuNkulunkulu wakho thokoza lapha kuloNkulunkulu wakho njengenhlandi nje nayibona inhlandi inhlandi thokoza lapha emandini angisho bathandekayo umilapha emandini ngila itivela khona bumnanzi ibheka phansi ibheka phezulu ngoba iyajabula lapha emandini nathi ake sijabuleni la kuJesu lo ngumthombo wokuphila amen abesathi ke nang verse 5 nikela indlela yakho kubani esandleni sika Jehova umethembe ngiko la kuhlaleni kwethu bathandekayo kufuna sihlale naloku methemba lolohleti kuye ngoba waqala wangamethembi impilo yakho iyaqheka ekukholweni ngoba awunjani manje awumethembi njengoba kufunziwe lapha kulo John 15 kwathiwa celani konke asicele konke lesikuthandayo yena asendele asethembe lokuthi lelivi lakhe lisho njalo uyawasho umfundisi Sibanyoni wathi ngaleso sikhathi kuningi mhlambe lesesicelile kodwa lesingakayentelwa kona uma bengathi kancane bathandekayo uyathi ukuthi umntwana lomncane uma adlala ngomese thina labadzala samaphuqa angisho bathandekayo yindaba simaphuqa uyingozi kulomntwana kwandeke nami lele ngikucelako ngilosokufiswa nginayinyama one akusana ngisiza spiritual kwandeke uNkulunkulu akanginikeli leso sidingo I mean leso sizathu sekuthi sokutawulimata impilo yami yokomoya funa ngidawuphakama funa angithi la kuzaga kunalamazwi lokuthiwa ngamazwi kaAguri uthi Aguri kubile nguqela kuwe uthi unganginiki bumphofu ngoba ngidaba sengithi uJehova uyini uthini uthi ngidaba senyaganga ngiyatshontsha ngilone eligama lika Jehova kuyevakala bazalwane athi angibufuni burich kuqeba ngoba ngidaba sengenda njani sengithi igama lika Jehova liyini nikhona bathandekayo manje ngaleso sizathu bafundisi bami ngiyathi nakusalalela ngisakhulunywa ngabona kahle lokuthi la kuletithelo kufuna impela ngathi ukuthi ngokuhlala kwami iyanqipha imisebenzi enyama iyakhula thelo tikamoya angeke ngize ngitibale ukuthi dingaki lesetikimi kakhulu ukuthi nje mina ngijabule lapha bukushe lapha kuJehova kuJesu wami ngiphile moya lwengqole naye tendele lafuna kutendela empilweni yami uye lekata ususa lokungekho right ngoba ngihleti kuphi bathandekayo kuye namhlanje sibonakala njengemajaji sengikubona athi ayisisimida ngathi awugaqoki kahle yini indaba kudalelwa ukuthi nawe awukahlali kuJesu sowuzungidalela inkinga yokuthi ngibe lichathi lakho amen kanti mfundisi wami ungakabeki mhlawumbe usuyaphetha bengicela mina bazalwane indaba yezithelo ngicela siunderstand kahle asingayehlukanisi nalokuhlala uJesu nezithelo zibe zodwana lento futhi kahle nje izithelo akusikwakho ukuthi wena ubone izithelo kuwe ungaba nezithelo eziningi wena ungazazi wena kakhulu izithelo ngifuna ukuveza kanje yile mpilo yokukholwa
ngizothini ile flower le decorator kukholwa la kuwe kukholwa kuyadecorate wena likwenze umfuze Jesu bantu babone Jesu la babalizi nezinengi abazibona la kuwe esikhathini esiningi ukuthi mina nginesithelo sekukholwa nginalesi sithelo sekukholwa ngina 3 akuvami kuba kanjalo because akuyona into ovama kuyibona wena uphinde uyibale wena nje ukuthi wena uyabekezela uyasazi wazi nje mhlambe lokululana kuthi nje umuntu obekezelayo kahle hle waziwa ngabantu abaseduzane nawe bangakutshela izibani shem noma ungamenzani angeke umuzwa phendula kanje mostly ithelo into evela ivezelwa kubantu ngoba ngalezi thelo wena oba nazo zenza abantu badonsekele kuwe bafune lo nkulunkulu wakho lomtholile baze bathi ngempela ngizohamba naye ngifuna kuyokhonza la ukhonza kunalezi thela abazibona ziyabadonsa abantu akuyona into ongazibalela yonke mina nginako mostly uNkulunkulu ukhanyisa ngale ithelo zokukholwa la kuwe abantu babone yena kuwe nebuhle bakhe bese badonsekela kuNkulunkulu wena nje indaba yakho hlala emvinini uzondle ngalokukholeka wena uma usithokozisa uNkulunkulu ngeke vela kunike uNkulunkulu simi mina ngifuna mlungu mina ngifuna damendani okay uzomthola isiko lakhe liqondise le emahedenini so ngengathi uNkulunkulu uyakuthanda okuzokela angeke azakunike uyoze sikungcwabe soluthandaza ngamanye amagama thine bazalwane uNkulunkulu uyasithanda ngenxa usasho usisi ngenxa yokumthanda umntwana wakho uma ephethe into engozi kugijima wena ukhale nezinyembezi ongathi ungasheshe ufike uyisuse lento kulo mntwana ngoba wenziwa yini ukumthanda kodwa umunye ngathi uzoyibona but ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasithanda usivikela nalo singakwazi ungacela uzile nekudla athule nje ngathi akakuboni ngoba ungayithola lento kuyo ubani ozokhazimulisa nale njongo yokuthi lento uyifune uyalithi uyasazi ukuthi uyakwazi esikudingayo singakakuceli ngokusithokozisa ngaye yena wenza njani uyasinika okusifanele just umfuna uEdam nekuloko abakushoyo ngapha bafundisi uma ukhuluma kanje mfundisi Zulu kunenye indoda lapha eBhayibhelini wake wabanja washaywa bangena ejele uze ukhuluma amazwi uthi ngiyakwazi ukulamba ngiyakwazi uba phansi ngiyakwazi uba njani uyazibala lezi zinto but uma sowehla nalo uthi nginamandla okwenza konke ngaye hayi ngami ngaye lona engihlezi kuye okusho ukuthi manje na ukuhlala kuJesu kwenza umuntu omusha abe namandla noma ngabe kunama challenges endleleni kusho ukuthi mawuhlezi kuye akunoba nama challenges azoba khona nangu uJowashi lithi wabalekela endlini yenkosi kodwa kwaba khona ombizayo uthi phumela ngaphandle yena uthi no angiphumi la ngiyofela kuphi awusanibonani amen amen Jesu bazalwane akusho ukuthi indoda yonke ingabalayo ngoba kunema attacks lamehlela kumuntu ngenxa yokuthi uphethe uJesu latela nje ukususa kuJesu latela ukunyakazisa kuJesu akusho ke ukuthi na uphethe uJesu Satan tawuvela kuyekela ngasakhiwo tawenda konke lokusemandleni alethe konke la ngakuletha atheke ngazo zonke indlela la atheka ngazo ukuze wena usuke enkosini ulahlekelwe lokuhle uNkulunkulu lakubekele kona lokungema benefit okuhlala kuJesu lobo utawa enjoya ukube bowuqhubekile wahlala kuJesu ngoba nakhona into Sathane lalwa nayo la ngayifuni usi njengabantu abasha sihlale kuJesu ngoba yathi ukuthi indlela yokunqoba kuhlala kuJesu indlela yokuphila impilo lencobako impilo lekhathimulisa uNkulunkulu impilo
lelethela uNkulunkulu udumo ukuthi uhlale kuJesu ngoba once wahlala kuJesu tonke into tiyachinja tilethe udumo nenkathumulo uNkulunkulu. Sengigcina abathandekayo kunalamazwi akhona encwadini kaMateyu chapter 5 uverse 16 uthi bantwana benkosi bakhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu Jesus ukuze babone imisebenzi yenu emihle bese bayamdumisa uNkulunkulu. Usidonsile bathandekayo usidonsele ukuthi silethe ukukhanya ebantwini. Imisebenzi yethu ayimphakamisi uNkulunkulu ukuze yena athathe udumo lube ngolwakhe, hayi lube ngolwethu, hayi lube ngolwesonto lethu, hayi ukuthi libe ngomfundisi wethu omkhulu, kodwa lube ngolukaNkulunkulu. Lokho kuyokwenziwa abazalwane bazozidela ezintweni ezikhona bahlale kuJesu. Impumelelo yethu yokukholwa abazalwane ukuze siyofika kuye. Uthi omunye ezwini lenkosi usifuna siphilile, usifuna sisindile. Asikwenzeni bantwana benkosi sicabange ukuthi asisibo balelizwe. Siyabizwa kulomuzo okhanyayo ukuthi nathi siyohlanganyela kanye naye embusweni kaNkulunkulu. Amen. Hayi siyabonga kakhulu babukeli egameni lika Jesu. Konke lesokukhulunyiwe kulendzawo siyakholwa ukuthi wonke umuntu omusha loyivile lendzaba inqaba iseyingabuni. Kwekuthi ufuna kuhlala kanjani wena kuJesu. Ufuna kuphela noma ufuna kwenda njani. Kodwa la bekushiya Isaya ukuthi hlala umuntu omusha uhlale kuJesu utondle ngokukholeka. Utivise bumnanzi usesekhona namhlabeni bokuhlala kuJesu ngoba lokuhlala kuJesu sesela kuyogqwaliswa ngale uma sofika ekhaya ezulwini. La uyoba ke khona ke sekungihaleluya sokungekho kwasona leso silingo. Manje sithi ke mbukele ekhaya sesiphethile nje kulendzaba. Ake nawe uyithathe serious indzaba yokuhlala kuJesu. Ngoba ibaluleke kwendlula konke lokukhona emhlabeni. Ungakhona uwende konke lokwentiwako endlini kaNkulunkulu. Kodwa indzaba isale ekutheni uyahlala kuJesu na. Manje sizothi ke mlaleli wami namhlanje nawe thatha sinyathelo lesihle, uthatha isinqumo lesihle sekuthi awubi nje secaweni kuphela. Awubi nje sendlini kaNkulunkulu kuphela. Kodwa impilo yakho iyandlulela ukuthi uhlale kulo Jesu lona lokholwa nguye. Siyophetha ngomthandazo bathandekayo. Siyophetha ngomthandazo siqale ngawo, siyophinde sigcine ngawo. Khona make mabuza lapha emuva egameni lika Jesu. Siyacela nje ukuthi asikhulekele kulomzuzu bathandekayo. Ngilona loyo kithi thina lesikhona nawe wena losekhaya ube involved kulomthandazo lotothandazwa manje egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga malingwe. Siyabonga baba wethu oyingcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Siyabonga baba wethu sithanda ngalendlela. Baba sibonga ithubo siphelona njengabantwana bakho uNkulunkulu wethu onamandla wonke ukuthi Inkosi yami sizwe lomlayezo omkhulu kangaka. Umlayezo baba wokuhlala kuwe, umlayezo baba wokuzondla ngokukholeka. Baba thatha udumo uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Lukufanele wena wedwa njengoNkulunkulu wethu. Baba siyabonga siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi naba abantu abasha bethu babona amandla kube ngilona loyo. Baba thatha isinqumo akhethe ukuhlala kuwe lithi izwi lakho noMaria wakhetha kahle wakhetha isabelo angeke asiphucwe umuntu moya ongcwele sokuhlala kuwe. Baba
baba wethu onamandla lithi izwi lakho uma sihlala kuwe sizinika ithuba nawe wena uyakhuluma nathi uyasiyala uyasisola uyasiqondisa baba ngezwi lakho eliphilayo moya wethu baba uphakamela kuwe ugcwele baba ukubonga kakhulu uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu baba wethu onamandla ufuna Nkosi yami sibe ngabantu abasha abathe